abaniga na berna mukaga becamushanjo n'ubuinebu yakwasire bizambia abo by'umwaka gwahwire kandi abebembezi borekero butashemerwa. Madam Speaker, I beg this council to let the due process of disciplinary action take place and to give us support to ensure that we stamp out examination malpractice in the district. CID aliyo na seruza kandi naitwa nka district tubasindikira mu rewards and sanctions committee kurora mukatebe kayitu Agacencwire abatayinengeso nuko turole ngo twabatungire kifubiro ekikire. Gilbert Rubihayo chairman w'entebe ya katana habwa district ya Kyenjojo nagira ngo emyaka ehwire bakabanza ko abashomesa hamwe n'abakuru b'amashomere bifubiro bito bwa hatano baza kubato mu mbuga z'amateka. Of course abaragenda police tukasanga bali culpable mbagenda mu koti kandi of course neberagiro biroho ebikubakwata babatwale mu koti babachwe. Kandi tulikwenda district yetu ya Kyenjojo emanywe abwe bibi ebyabantu abaki tigali masomero gona agayibire bizamu bet no byali isomero lyo mu district ntusaba kireko kandi kireke kugenda maiso mu district yetu ya Kyenjojo baina kulirizibwa bakabakiyenga then hakabaho appropriate action to be taken. Mureke abana bano tubatemu umutima gwo kweyesiga kweyikirizamu nguni nsobora kukoraki omwaka gw'2024 hona inebu nabweka kwate ebigyezo bya Kyenjojo kandi omuhakaba harimu n'eby'amashomero ga siniya. Omuganda makuru district kanso yarubirize yanjwire embarira y'omwaka 2024-2025 kandi sente z'urukika biliyoni 28 nizo zitirwa mu mbarira egi. About the sorry state of Katerera buhindaje UNRA road. If nothing is done to rehabilitate the road, the disaster is likely to happen, especially at Chirugu Trading Center and at the Katerera River Bridge. Abayunura twajang tubahandikire turebuke ngu enguto ezo zakorwa kandi zarebukaje abantu babonaho kuraba. Abahona borekero buzubo bariyo barabamo omwaka gw'ebyesentogu. Twine ebintu ebikutafya seti njakwa seti tukushoka ntukolesa kitwe byitu nevya locally generated revenue. Sente tukushoroza mu bantu abitu ko mu mahoteli ko mu maduka bintu nk'ebyo ko mu butare kungamwe no butare cyo kubanza bona bubo mu town councils. Amani mingi twagata amisara y'abakozi abukaga twari bicuye kankagana kimwe percent pango no yaza then your development wazo mu 10% n'ibindi bityo abwembere icyo cyoreka ngo tuyine amarwaruro agitwapa gradingire masya nyina masuko gahamere kandi na district council n'amasuko gahamere kugira ngo nija ko banetambuza kurungi umwaka kuturiya kuzamu ogwe 2024 hamwe na 2025 Gatembari regerizurwa kwambugo mu kanseri kukurataho kandi ija kutanduka mu kwezi kwa Mushanju. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana na Onesimus Ndianabo.